The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Inggih sentan titiang sarang sami suksema puniki sanes sampun nonton. Mangken dumun nggih kari siap-siap puniki. Om Swastiastu puniki mbok wayan suksema sampun nyarengin. Om Pak Kadek Saputra hajar Bu inggih niki. Kang Yang niki buduh-buduhan. Bliwayan Sumerte puniki suksema sampun nyarengin. Suksema niki sareng sami sampun nyarengin. Wenten Pak Made puniki Pak Made Susila saking Singapadu suksema sampun nyarengin. Suksema niki sareng sami. Kang Yang titiang niki nak belajar buduh. Nggih. Doning niki sampun wenten penonton. Segera niki titiang pacang mulai. Nggih. Om Swastiastu semeton titiang senareng sami. Sane mangkin titiang puniki nyarengin acara macem cerpen sane kelaksanayang oleh Suara Saking Bali niki titiang aturang suksema majang ring beli putu Supartike puniki sampun ngicanin titiang kalah rahin mangkin puniki nyarengin maca cerpen puniki sane episode keping 100 niki nggih. Sepisana niki acara spesial duaning maca cerpen niki mekroyokan kanan nggih sareng akeh puniki maca cerpen rahin mangkin. Nggih sane mangkin titiang pacang mulai manten. Titiang pacang maktayang cerpen sane memurde dadong raja oleh Dewa Ayu Carma Citrawati nggih. Sane keambil saking buku Nyujuh Langit Dur Bukit nggih. Pupulan Satwa Cutet saking Suara Saking Bali puniki nggih.
Saking tricky Titia ngambil halaman 62. Langsung mantan Titiang jagi mulai niki. Lagi nyungkling. Gayanya nyungkling lagi ha. Subedayanin dadong raja sube anis saja ugig tiang tuseng mobok beli tuh tole anak ngudiang kali jani ada dini buin misin nengkleng jani sube mai kauken kramane orain nyaksiang mau kelo-kelo ngoyong dini nyah tiang beli nyai mula pragat ngelah kenah jele ajak dadong raja sing tepuk anak ngencen tuh pedasan oleh pedasang mai nyai mulai nyai ane uge gadane tuh bah, tuseng percaya mula beli ajak tiang. Dadong raja. Makajang anaknya ngaukin buka gitu. Tuseng jaulian panak nih madan raja, utawi kurenani madan iraja. Kau kina dadong raja. Karena di rumah nih ba ada punyan biu raja. Dadong raja mula sekan deman mapempula-pulan. Tanah ane linggah nih 6 are tuh. Makajang misi punyan biu raja ane donne lumbang-lumbang. Dinujune mabuah. Bione gede-gede pesan ngai liu anake melad ngide liu keramane ane ponghah ngide biu don biu miwah suata apa ane ada ane dadi ide makajang mapi-mapi menyama ngajak dadong raja mapi-mapi rungu kewala kesujatiane apang juari ngide manipuan tuh sing ada ane sekan-sekan ingat subuh kudang tiban dadong raja nongos di tegali ane bek pulai biu rajon tuh subuh kudang galungan kaden liwat dadong raja mebanten pedidi subuh makelu pesan kerasayang tuah pondok merab seng ane subuh ngeseng kau diturin tegal nih kaja kangin dadi saksi pejalan dadong raja nih kanti jani pianak pusing lah pantes karena dadong raja mulut pusing nganten memeh ratu mecepug kene gonyet nel jumunin pianak pusing lah pianak tuseng lah pantes karena dadong raja mulut tuseng nganten hidup pedidina mula ulengan nu bajang ada ane nyambatang mirip ulian itah nih ngalih gaya kanti tuseng ingat lakar nganten
Aduh masih anak ngortang. Ipidan dadong raja ngelah kurenan. Kewala kurenani subuh mati. Dugas gestoki. Kita masih pisagani ane say-say ngajak memburu. Nyambatang dadong raja ipidan anak ngungsi mai. Tugas gunung agung yang meletus. Mekejang len-len satuane. Sakewala. Tusing masih ada ane nyangetang. Kenah dadong raja uli besake. Uli klungkung. Utawi uli langit. Masih tusing jade ane sangat ngerunguang. Ane sangat kerunguang. Tua buen pidan. Biune dadong raja wayah. Kuda sotonge suba gading. Ane encen don biune lumbang-lumbang. Apang benah ngalih. Apang benah ngalap. Ya diasten tusing orahang ngajak dadong raja. Mekejang subenahwang. Dadong raja tusing jelakar gedek. Di uyute tuah uyut-uyut dimunyi dogen. Tusing jelakar dadi perkara. Weh, ngejauh liditu. Magadi. Kadan subesai dadong orain. Dama pelayan ditu. Meme. Nyen koneng ngelap yanake. Totonan aeng bantat-bantat ne. Weh. Tuh nuli ditu. Catet nas neto. Dengkek dadong raja uli pondok nih sambil ngisiang ember ane katik nih keles. Anaknya cerik-cerik. Ane uli tuni menek sotong di tegalani dadong raja. Pecebur melai pati kapluk. Ningah munyene dadong raja uli pondok nih. Mula saja soleh anak cerik-cerik itu. Suba selesai dengki ke. Timpu ge. Anu dogen demen ngali sotong sek dadong raja nih. Mirip saja. Manis buen misi gede-gede pesan buah nih. Ngai anaknya dot ngempok sebilang mentas di Arab Tegal nih. Masih dadong subas yang ngelah gigi. Dah demit-demit dong. Pedalam sotongnya sing adong aleh. Ibentir. Ane paling duri tuon uli. Punyan sotongnya makin dadong raja. Ane nyajak ngabang sampat. Bebeh ne misi ciplak-ciplak pada. 5 kebot ne misi sotong ane subuh gadeng-gadeng. 5 tengawane ngisi yang sotong ane subuh cek buto uli tuni. Cai mula anak cerek ponga. Nyan cai ngelap anak ya. Aeng dua cai ne memunyi. Nyan ngorahang dadong sengelah gigi. Suat ngale sotong dini. Lamun cai dot ajak sotong. Mula sotong juma. Bah, dadong sing dadi demit-demit. Dia ngale sotong ane subuh wayah bedek doken.
Dadong mulai sing nawang. Anak nen pesan asane lamun sotong lian memaling. Bentir melai ngatir-tir ngalahin dadong raja ane enu ngerumuk pedidi. Mula saja dadong bisa ngeleak. Tuseng je bantas dadi endeh api ane makabar nuju sandi kalau donggen. Dadong suba bisa dadi celuluk jani kengken. Lakarado kena melaja. Makanyam dadong raja. Ningahang petakon lo sekare. Ane nadaksar. Nyagjagen dadong raja. Dor metakon. Apa saja dadong raja bisa ngeleak? Kengken ade nengil. Lo ada bayu melali ke umah dadongnya. Nyana nantiang dadong jumana. Lamun sekan kena he. Tuseng jangan tosang lo sekar mesaut. Dadong raja ngelingkung megeti. Makelo lo sekar bengong. Kenah ne takut. Bibeh ne caket. Buen misi pates ne ngejar. Makejang percaya. Makejang anggot-anggot ngugu. Dadong raja mula sakti. Rajan leak, ratun leak. Uli ditanggon desa kau kanti kangin. Makejang ortang indek dadong raja nih. Ani sakti. Dadale. Ulian ada anak ane mana nepukin dadong raja. Subelakar ngelekas. Ketut lanus saja wayan norti ane seken nepukin dadong raja sedang dangklang dengkleng di pemun semane. Uli ortanin tu. Makejang. Kisi-kisi jarang ngortang dadong raja. Dur makejang. Dot nawang. Nyen kesujatiane dadong raja. Ada ane metakon ajak lingsire ane miyaban ajak dadong raja. Ada masih ane nyaru-nyaruang metakon ajak dadong raja. Nako nang uli dije. Adi bisa ngoyong di desa Salimerde. Nako nang kurenan piana nyamu mendahan. Mare anaknya lek tekang. Mahne dadong raja ane subes sendeh nyerendeng. Mare anaknya rungu. Teken gigine dadong raja ane selem-selem nagih keles. Kadi rasa. Enteg bokne ane suba putih ngaplur ulian uban. Ada ngortang. Entuk kerana dadong raja. Yen mula sing bisa ngeleak. Ngudiangnya umahnya ada di samping setrane. Uli pidan subuh dadong raja ditu. Tegarin pekake Jumat takonin tu. Nyan nawang nu ingat. Lo sekar ngerawas sambil nyukutin tabio di umane. Tiang suba metakon ajak peka cuma. Peka anak suba napet kone. Dadong raja ngoyong ditu. Yang kenah-kenahang. Kuda suba umurne jani. Mirip yang sing aeng tur sakti. Sing kanting hidang hidup mekelo keto. Putus wari mesaut ngigisang. Tawang mbok buen. Pianak ni tut lano saja nortip ane paling ceriko pun tak pantik nyakitang basang.
Ulibi karena bangang ide sotong ajak dadong raja tugasnya iya mau pelayanan ajak timpal-timpal nih Made latri nimpalin Mimi saja nyak keto yen sing sakti sing yang ngidang seger-oger memburuh tur ngajang yeh ke main sekan deh ibentir gelem mulian kena cetek dong aeng subuh ugek ne jani dadong raja man subuh seger jani pi anak ne Norti pedalam dia ngajak dadwanin tu sinah kedek dadong raja karena tu sing ngidang lekas tugas ento sing ketutut serep bana bulan kalongi lu sekar kejeng-kejeng sahengi peken ketut nyamprut ane itah majukut konden karuan masih mo tusing jemara anaknya nyongkok kadan mbok anaknya ento maju tusing dadi masih gitu tusing mau bukti tiang tusing percaya lamun sing ada bukti apang dadong raja kanti ngaku pedidi utawi tiang nepukin pedidi mare tiang ugu ketut nyamprut ngilonin dadong raja aduh ketut ngai dogen Dija ada anak yang bisa ngeleak ngaku pada bahasa saya mau balik sinetron di TV asane ketut nih udah suari kedek kakak-kakak sahe nyasadin peluh nih aneh padlek-dek karena senter ai gigi sang raus keto tuh nyanan di ngehe orahinanyan kene mbok suba mahana konin ibi ajak dadong raja kenahe macando na konin sambilang mbok geragah-geragah nyandanin tahu-tahu pesautnya dadong raja nih sangat ngai mbok takut mbok orena muleh nih lamun dot sakti cara dadong jani ketut percaya lo sekar nyekenang pesan ngorahin timpal-timpalnya ane kanti telah pas nih pecracret nuturang indek dadong raja makajang bengong tuh sing je uliannya dogen baung ne kadirasa kekah tuh sing ngidang manggutan apa buhen lakar ngeraos iannya tusing je sandang takonang mulesakannya buina aneh sangat ngai bengong tur makenah-kenah pedidi aeng lakas turwane ne dadong raja ngaku bisa ngeleak mirip subo joh saktene subo makaber sabuk pengleakane kanti ngajakin anak len apang nyak melajah makejang tusing ada aneh paning ortang dadong raja buin ulian jajah nih suba mecelap nyeluk teh nih makejangnya siap tusing bani ngeraos apa iyan makejang suba nawang lakar kengken masih tiang nuidok buka jani dadong raja negak di pesaria sambil ngemersihin keris ani mesaput kase subuh mau di pabinane kotak cerik misi benang tur bungkung mesoce barak bungkus aji kase uli pidan nengil kadeno deweke sing lah rasa gedeg kadang tengilin
mungkin ngansan ngawanen bang di bang nagih ditendas kadena alo mapamula pulan deweke ane subat tua kene mapamula ay ngalo ngale terus yang misi morahan iraga terus yang payo maadapan nah jani mula lakar lawan nekat dijo sakten bibe ya diaston tundong oli dini terus yang jajere dadong raja ngaput kerisi entuh laut pejangan di pelangkira pa ajak tongos nim sari sakit pesan basang tiang eme aduh kelias tuh senggaruan tolongin meme bentir ane uli ibiku yang kain nah nang sakit ngeling ngis yang basang nih ane buka embot sakit nih nah tanang malu ben kejep bapan cane tekeng abubat balian ane di bedaje subut tunasina ubat tanang buin kejep aduh sakit pesan masang eme Liuna nar nangka ne aba memene buen nyangetang iya ngeling melisah di baleni kanti bener sing jadu unduk nangke memene orang cai ngeranang sakit meme aja bapu nak nar masa nangkanin tuh tombo aja adi-aden caine sing jado kengken ane ngeranang cai gelem tuh boyo jenang ke wale tuh sing jo adelen sotong ane abe cai ibi jani subet tawang kapak cai ya sud mamaling sotong ditu majalan wayan norti lakar pesu ke wale buum dur mereren ngipokin pianak nih lamun ada anak nakonin dong orahang cai sakit tulian memaling orahang dogen ulian bangang ngide hajak dadong raja lak memang lah pianak kual buku cai demene memaling dogenan memaling utawi ngide patuh dogen lakar sakit basang cai ne omonto saktene dadong raja jani wayan norti makin pianak nih aneh subuh matahanan sakit uli ibisan jani dikenah nih tuah gedeg aja dadong raja aneh nageh nyetik pianak nih meme masih patuh demen ngalih biu sing orahang meme masih ngoran dia ngalih jukut di pagahane dadang sang malang adane sang malang adane to sakit
wayannya ngetang benter ngeleng. Memene tuseng jam sahut. Tuah peninggalane nelik tur bibihne bujuh lian nah nang gedak. Sang pedalam beli. Nepukin pi anaknya buku gitu. Sakit pesan mirip basangne tuh. Maresut simbah tuh. Haji ubat duli balian. Marang idang pulas. Gedak pesan basang tiangnya ajak dadong ugi gitu tonan. Mani lakar aleh teras nih. Wayan Norti nengke uli pawan sambil ngenyakan. Dah jang raos gitu. Tuh sing joli ulian dadong raja pianak iragane gelam. Sud nyai ngai orta nih tuh sing ada. Orta indi iraga nepukin dadong raja di pemun semane dugas kajang kliwone. Suba sangat ngai belilak. Liu pesan anake nakonin. Ken-kenang kadan nyautin. Beli tuh sing ada nepukin dadong raja. Dangklang dengklang lakar ngelekas. Jani suba mimbuh liu pesan ortanin tuh. Ada buenane nyambat tangiraga nepukin dadong raja suba merupa celuluk. Kewalem wane nutilah konen nyidang lekas. Ada ngorahang dadong raja suba ngabe sanggah cuk-cuk. Lakar ngelekas. Ada ngorahang megenap. Aduh, nyan kaden ngayor te soleh-soleh gitu. Ketut lanus. Nyup kopi ane enu melepuk andus nih. Saha ngipekin kurenane ane enu diarep bungut pau nih. Beli besanget ngilonin dadong raja. Depan subuh anaknya makejanawang. Iraga ajak dadu mula saja nepukin dadong raja sedang dangklang dengklang di semane. Yang sing lakar ngelekas menlakar kudiang subuh tua keto ditu. Tiang ane sekan nepukin beli. Apa beli tu sing ngelah kenah. Kenapa dadong raja subuh tua rongot. Nu nyidang nyemak gai. Maburuh. Apa buin ngajang ya lemah petang kepancoran di dajan desa nih buin beli. Amon tuh likat nih. Ulian sabot nih tebal beli. Yan. Sud nyai ngerausang dadong raja nih boyo-boyo. Nyidang ya dadong raja megae. Ulian sitang turnu segar. Lakar megae. Ngudiang makan urusang nyai. Ketut lanus. Megedi ngalahin kopi nih. Ane mare siupu esiupan. Lamun kanti buen mani. Pianaknya konen seger. Lakar aleh dadong raja. Lakar idehen ubat. Lamun sembango lakar ajak keramani kemu. Marbor pondok nih. Apang tundung oli desa nih. Merumuk wayan Norti. Nepukin kurenane ane nyenggalah megedi saha nyemak siap kurungane di ampe umah nih. Lekat di kota. Nganten ke desa. Ngai wayan Norti inguh. Apa buin mula uli bajang. Tuseng tayan nyemak gai. Lekat di Badung. Kelih di Badung. Jani nganten ke desa. Cenik buin suung. Desa Salimerta. Desa ane joh ajak kota. Desa ane nukewah ngalih yeh. Apa buin listrik. Yan orahang nyelesel. Saja mula wayan Norti nyelesel. Yan tawango kurenane ane pipidan man kuliah di Badung duang tiban. Lakar mau balik kuri ngoyong di desa. Meh tusengnya wayan Norti aja ke nganten. Ketut lanus pianak muani pedidi.
Piana ane paling andalang aja rama nih. Nungka kuliah di Badung karena bapaknya ngalahin ke tanah wayah karena mati siram. Kena cetek anaknya di desanya Batang. Mare 2 bulan nganten suba kalahin ajak bapaknya. Ngai ketut lanus ngelah kenah lah karena rusang pegain bapaknya di desa. Ento ane sangat ngewayan Norti mesel-selan. Apa buen tuh sing ada kegahen ane bisa jemake. Taen iyo marengin ke kuranane kecarek. Sud ento gelam karena tuh sing biasa iya makebus. Bareng maburuh maju ke terngalap tabir. Tuh sing kuat karena garang semut tapi. Telah barak-barak genit awak nih. Suba tunena ngoyong yumah. Lek kone ajak pisagane ngoyong. Ngajang yeh. Tuah ngajang yeh gegaen ane paling demenino. Semengan jam 5 subuh majalan ngaliye. Jam 7 subuh suwud. Tusing ada anak nepukin. Tusing masing rana yang lek. Pesne bak karena tongos ngalih ye helikat. Jalannya belik. Duun pangkong serat-serat tusing ada titi. Subelikat. Adi demen masih wayan Norti ngajang ye. Ento karena iya tusing nyesekan ngalih ye. Di pancurannya ane tongosnya likat. Kewala. Ia ngalih ye di telabahe ane pahak di sisen marga. Lakar ke tongos pancurane. Dugas maru-maru ngalih ye. Liu anaknya metempah ngorahin ngalih ye. Kanti anaknya ane subuh biasa ngorahin dadong raja. Makejang. Mebalik nunden wayan Norti. Kewala. Dosengnya kanti ubulan. Makejang subuh nawang teken dayan nih. Kapah iya man gai. Kapah anaknya metempah aja iya. Mak Norti. Maija malu. Subuh nih ngehorte. Dadoh raja ngaku bisa ngeleak. Hah? Pidan. Adi mau sing nih ngehorte nah? Sekan. Aja kenyan dadong raja ngaku. Wayan Norti. Nyak jagen lo sekar ane ulap-ulap limane di margane. Dadong raja ngaku ajak tiang. Dugasnya tepuk di peken. Saja. Tiang semogbog. Kengkane jani mbok. Nyah banget tiang. Pianak tiangnya sing bang tiang kijo-kijo. Tiang masih suut ngalih don biu. Ajak jukut don ubi kemu. Agat tulipidan. Seng taen kena cetik. Ulasnya tiang. Terus seng tawang iraga ngalih jukut. Ngalih don teruah-wohan kemu. Dadine iraga seng kengken-kengken. Yang cara panak mboke. Mimi. Saja keken ketut mau. Besegar Subah. Ibi. Subah ajak ke balian. Baliannya ngorahang ane nyakitin mulu. Subah tua buin sakti. Umahnya di tanggon desa. Nyen buin. Jani suwot subah ngalih apa-apa di tegalnya. Dadong gig totonan. Raga tuseng kenapa kan di Jani. Ulian nelap malih-alihan. Tegarang ngorahang bener-bener. Meh ngutah mising minggu. Nah, loh. Dah jejah. Lamun kene bani raga ngorehen kalian desa nih. Makejang apang parem. Tol ngalihang pejalan. Apang desa nih trepti cari pidan. Wayan Norti santap nyautin. Dong! Dadang raja! Pesu! Wayan Norti kau di arep pondoknya dadong raja. Dadong raja ane mare pesan lakar medar. Nyerere ke sisi kerana.
Ningah ada anak kau di Arab umah nih. Ada yang ada dadong raja mejalan yang jagin. Piring ane subegi sino pejang dur meja nih. Ye, wayan. Nak kengkan mai. Mai negak malu. Negak. Dadong mare lakar medar. Nyai subah medar. Mai malu. Kengkan pianake. Subah segar. Semisi negak. Dia anak lakar ada raosang. De meme misi sok nakonang pianak tiange. Pianak tiange gelam mulian meme. Apa boleh tiange ajak meme? Adi mebading gumine. Ane sepatutnya gedak tiang me. Maka jangan langanan tiange juang meme. Sengada nanya ngaleh hias setiange. Entah lian meme ane misunayang tiang. Jadi buen misi nagih nyeptek anak tiange. Amongken kesaktian meme ne. Benjap edengan me. Makejang kramo desane lakar ajak tiang mai nggak siang. Demi si kene keto. Edengan subah keririhan meme ne. Nengke mesi nudeng wayan Norti di arepane dadong raja. Nah, orahen mah kejang mai. Apa ngesakpan tawanga? Dini subah ada leak sakti. Ada dogen nyah boen kejap. Terus yang ngelah bates lakar mulai. Lakar orahen dadi apa? Bajak, ndeh, celuluk, rangda. Mai sebelaku. Nyai bas keliwat wanen, mai. Celapat nangtang bayo. Dot miseng apa? Ngutah bayar. Hah? Magede nyai uli dini. Hah? Sekondan nanggon memet tedan. Kadan meme tu sing nawang. Hah? Nyai ane ngeranang meme orang ngobi ngeleak. Nyai masih ane selesai memaleng di rumah memene. Jokot, biu, makejang aleh nyai. Cara nyai ane memula. Kadian nyai meme lakar nengil. Dah masalah-salan manipuan na. Lamun pianak kurdanan nyai ne malunan ngalain nyai. Kesuargan ne. Dadong raja suba ane ngeranayang. Melahang acap nyai ne uli jani. Melahang to. Muane wayan Norti. Nadak sare seming lecet. Batesnya ane tuning idang ketep perjani ngejar. Bayune endok buku kena penangkap. Tusing idang mesaut nang buku. Wayan Norti ngenggalang melaip ngalih dadong raja ane enu metungkat bangkiang di Arab jalanan umah nih. Di marga nih, liu anaknya paling nepukin wayan Norti ane melaip cara anak ubar cicing. Peluh ne pedlak-dak ngai penganggone belus. Enggal wayan Norti. Ngampakang jalanan. Wayan Norti kebos dingin. Kaman nani anggone saput teka kanggo pesan siang. Kenah ne ingo anu merawat-rawat kene ngunyen ne dadong raja itu nih. Pesu peluh ingo. Anu merawat-rawat. Pesu peluh matah-matah wayan Norti. Uli muncuk bok ne kanti ket bates ne. Maki pekan iya ke samping. Pianak ne ane subang hidayah mesari.
saupo laut gelut. Paling yo kipak-kipak ngalih-ngalihin kurenane. Kondan ngelah lawatne uli tuni. Nak kengken lo. Udyang nyai cara anak son nepukin leak. Leak tiang kene ulian sud matemu aja leak sakti. Beli. Tolongin tiang beli. Dadang raja ngorah lakar ngamati yang piana iragan nih makejang. Beli. Keng-kenang jani. Ija tiuk. Ija tiuk. Lakar tebak nasnya leak totonan. Wayan Norti ngeleng garong-garong mesadu ajak kuranane. Sah limane paling peti grepe ngalihin dia. Weh, anak muda ngadi kene lo, tegang bayune. Singja saja keto. Lo ngipine. Negak malu, pejang tiuke. Terus yang ada ane lakar matiang ajak dadong raja. Ketut lanus, makin kuranani ane subuh ngangar tiuk. Tur nage melai besu. Petang dadat kumine jani. Ngai cicingnya nyalong tanpa rerenan. Angine barat. Ngeberang sekancan dondonan ani ahas mau kacakan. Ngebaken marga. Sipeng. Desa Salimertani sepi. Makejang anaknya mekancing kori tu seng mani pesu. Orto subuh mekeber cara dondonane ani ahas ketas paglantas ngangsek kememai. Don biyu rajane ngigel mesuriak. Ngantosang ketelan ujan ani enu joh ngumbareng. Dadong raja majujuk di arep umah nih. Peliatne joh ke langit ane petang ulian bulane mengkep. Joh dikenah nih dot pesan ia mekebar nundon ibintang ane barang mengkep. Andus dupa dinatahe ane anu mekupuk nyak siang. Pengabdian dadong raja peteng ini. Keris cerik mekaput kase subuh ketedunang mesarin cana. Bungkung bara mekenyor kadi enih ganggang di lima kebotne dadong raja. Kajeng kliwon. Uli sandi kale. Ia subuh meseh penganggo memutih. Kamane ane subuh daki ento. Lau ting-tinga. Tekad di entut. Kedek ia ngakak. Ngai kuluke ane nyalung. Saleng sauten. Melahip ngejo. Subuh uli mekelo. Nana. Gedak basang. Mara jani ngidayang ngualas. Ulian dadi leak. Marajani lakar ngidayang mungkuh hangawake dini. Inggih puput. Inggih semeton titiang sinareng sami puniki suksema sanes sampun satya nyarengin titiang rahina mangkin puniki. Suksema sinareng sami sanes sampun nyarengin titiang puniki. Wenten Ibu Agung, wenten Ibu Mas Ruscita Dewi, suksema sampun nyarengin titiang puniki. Nggih, cutatne semeton titiang sareng sami puniki suksema sampun nyarengin titiang nggih. Sanes mangkin titiang ngelungsur gang rena pengampura. Antuk kekirangan titiange makta yang cerpen rahina mangkin. Puniki titiang napi nggih.
Doaning nampakin rahina kemerdekaan, nampakin hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Titiang ucapkan merdeka, merdeka, merdeka. Ya, merdeka untuk kita semua. Nih, puputang Titiang amuniki. Titiang ngusur mau pamit. Om Santi 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 Om.